City Ojiki Sujata Hybado Vana Press meet Amadazu Lotokre, Pamada Magi Mokogi Kaliba Mokoina Tahoning Badu Moina. She Tawio Hybermayam, the two press the Mamang the Yamna Mayexing Adum Tam Karego Aduga, Viral Sudum Chakre, Adumayam, Sudum Kankre, Aduma Ngai, Aina Todokna, Mu, Masigi Matangiam, Haining Alite, Taudabu. Karigi tamasi lakpano kopano haira kanda aikoigi problem se Manipur sita aikoigi 2000 aikoigi COVID-19 dasu aikoigi assembly se matam chana phamba ngamdaba aduga assembly se pham thokrasu dum phangdaba mayam lei sumaya mularaga handak last year is situation thokpasida Assembly se marang kaina ko phambangam khide aduga amuka akhoi situation mayam thokpa ka mayam na assembly phambio kanda mu pham khide ba ko adu assembly ai se normally before budget session do dum tawraga hana akoina si exu leijai adubo aina ek tu natana akoina anga oiringai di khanglakpa haiba tare ko ek tu ne ek ni akoina urapa kanda oja Rishang Kaising the Chief Minister Oibakanda, Oja Dorendro na Oibakanda, Oja Nipamacha na Oirakanda, Atotobo Tongan ba, Chief Minister Oibakanda, Akoina Kanglapa Matamda, Karmaina Tobra Hiraga, Oja Ibobina Sudum, Oirapa Matamda, Karmain Tobra Hiraga. Akoigi budget session Mamangda, Sigi February or just March go, Sigi between Sida 15 days, at least 15 days kumba 10 days 15 days si manungda assembly se tum chathayaba koina kanba kan ajumaina tawraga karingba kaino ma leiradi June July kumba su dum phamba lei aduga akhoi gi amuka winter session haina ko chahi loisalam dai se da akhoi before Christmas se da November likely October November se da adum assembly phamba haibse akhoina dum chokhalak pada se su normal normal calendar ma woina go akhoi ukhieba and assembly phamba bise karigi no haira kanda akhoi gi legislature aduga elected people singi mathau sidi assembly phamba sine moi gi yamna important oi ba gi thodang makhoi gi thabak haibisidi tasengna akhoi na praja na su si phap ta de na akhoi praja sini soiri bisidi ko praja na mikna singba kanda praja na phap ta ba kanda di punto to bu yaroi praja na phap ta da badegi Towning Bakrana Punto Tobuani. Duna Akwagi legislatures have say elected people ki Mathau City Assembly Pamba Duneba. Assembly say Akoi budget session Asaki beginning the Assembly Pamba at least 15 days, Wakera 20 days Pamlaga. Assembly sit and say high riba Moiki subcommittee Mayamle go Aduga Madugi budgetary budget Kaino Mayamle Adugi Dugan to Anban committee nomination committee Mayamle Besena Masipata Pura Naraga Manipur ki Chathagadaba Duga Togadaba Duga Bill Mayam Nagadaba say Pazan Naraga the Yanaba Yana the Badu the debate on Narakanda go Paza Lara Kanda Madu Pazana Loisalaga Bill passed Oraga Niom Chumna Chatpa Tauba Punamaktu Madu Neba Akwagi elected leader ki duty se Madu Mathau Neba Moi the assembly Pamba se the Moiki Yamna Muruiba Mayamgi mandate piba aduga moigi power leba mina ikai khuna bai se adu den assembly ai se de mi punchang changba ya de ba aina nan ngani ngai na chappa ya de ba adugi honor aduga unique amal lai jaya ba madu makhoina khanga da bane ba aduna sumaina punamak se ngasi thokliba issue khangde ama khangde akhoi da pen da ba imbalance leba balance oi da ba ching da khangde adu da khangde chaukhate adu tawre paisa huran khre adu tawkhre mi hat khre excretia tawre adu da yum sane sadre adu gi lambi do thong do semlaga loisandre school gi construction do quality maintain tawdre ching da college laitre hospital laite hai punamak se masi mayam je bill pukhana da na budget khotna Thama Changera, Numi Kunchangera, Mase, Assembly the Taunanda Toka the Vanel. Adu Lakpadi Manipurgi, Assembly, Legislature, Oeriba, elected people sing Chingi Oegera, Tamgi Oegera, Jahimanga the Wasungang the Dana, some MLA Toki was Yauri Bako, Angapani Mase, Aduga,
assembly manung wa sungang ang daba yes have so high daba no so high daba observation ki kaino su pi daba natraga argument su to daba natraga ya hairaga magi idea su pi dana ko akhoi tha ama phamga daba 20 days assembly phamga daba se just 5 days 4 days solution ba kumba maram di loina convince to thokpo mong da ko akhoi ge kari hai gani election kaino ma togni ardi khara machine melaga ya aingon support to right na to bu kum na go masi akhoi khanga da bane ba thai aduna khwaidagi speaker president government pairiba minister sina mat kok saga da ba aduga yamna kaino to ba allergy oiba assembly phamba da ne ba thai na di assembly phamba je da opposition na langdana members in the halakta madu to bu ya roi da assembly ya bi khwaidagi kok sa bane ba aduna lengak ama haibisidi legislature haibisidi assembly phamba kanda moi ki heart and soul idea punama puthorga brainstorming toraga kok thadaraga nainabadu madu legislature haibine elected pe madu ki mathamoi moi duty ne akoi di mla hairadi chief case crowd kauraga kra adu toraga natraga scheme kha to contract toraga adu tawdana khotana ma yum da chalaga recommendation ma lawba dio letter iba aduga ai gi yum da chief ni akhoi mla la adu da tawe hadana tawbadana maduna akhoi di chief mla wena u khre no this is wrong totally wrong sin phata bio silale mla da adu gi nate madugi mathau tawba ko madu da mana kari pukhat pu tawba ya ba haibadu madu tawga da bo pot ni haba aduna ngasai gi opposition khang de madu yaningba yaning de khang de adu da punamak ne naraga assembly da ek pass tawkiba bill pass tawkiba budget pass tawki punamak to makhata na execute tawba chathaba de magi mathau na tere ba ma di legislature ne ba Madi legislature law making body ni law do mana shame kare hujidi makhata ba law do ek to mana mu implement tawgne this is wrong public phata de madu the executive body haibal lai ri ba madu makhada kari tawgni executive body judiciary ko law making body ni phaba shame ki ba law do kanana ek tawgni kanana madu yangsan gni judiciary haibal lai ri ba ko judiciary yengchani aduga development ki bill pass tawkiba budget ki adu tawkiba do kanana implement tawgani executive body executive kudi bana body kanano bureaucracy officer sing ko chief secretary lady ko magi makhada commissioner mayam lady akoi joint secretary directors mayam lady sina mawai ki mawi mat STO DC lady abo sima khoi mathau mawai thabak ne ba aduna ngasa assembly the pass tawkiba takiba punamak to hujiki executive committee body na executive singsina akoi ki bureaucracy singsina the head of the department singsina civil service the lady ba mayam sina tawgada ba pot tu ne madu so moina bill pass tawgani mana mu khud thinjangani chief secretary the DC da madu tawda pa ada adu aigi ne adane haina che idana khotana ko yamna ikai ni ngai thaba ma akhoi da chathadana lai aduna madu ki punamak tu de mathau tu de executive body haibal lai adu bo akhoi gi di onna tainare executive body na tawgada thabak tu tawdre legislature na executive body thaba taw lai re directly assembly da chatte haibwani akhoi gi executive body IS bureaucracy na muka other law making decision log the MLA duna law dana my office ta executive body sina phagni na semkal laga adugi law du convince tawraga madu puthok pu MLA na puthok pu sagani go almai na channa dana laikre akhoi se ulta puta haiba tare opposite oire onna taina gre opposite oire aduna praja sing khangbiu akhoi praja sing sisu yamna asingba haiba hairaga manipur da laiba praja sing se Manipur da lari praja sing se kwaidigi India da sonba praja oikre kwaidigi world da akhoi India manung da sonba praja se Manipur da lai migi lamge praja de langde thabak to akhoi Manipur da laiba praja se na langba da yamna haigani decision da thabak ta homework da yamna sole ado hujik Manipur da lairiba akhoi gi system se aina kanamata hunba nate akhoi system je opposite onna tainaba da chale aduna MLA singi politician gi thabak ki karino assembly da phamlaga nainaba taksanba center da thaba nainaba president gi sen lawba ayaba cancel lawba president na pass toba mayam da ek oina chatnaba assembly da naina khiba punama ado law singdo kanana ek tawgani hair kan judiciary
जज लेरिबा एडवोकेट लॉयर डिपार्टमेंट जुडिशरी द लेरिबा अखोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट अखोई करियाबा अखोई कोर्ट लेबदो जुडिशरी कोर्ट असुमाइन लेरिबा सिविल कोर्ट अदो फास्ट ट्रैक कोर्ट अदु अदा कोर्ट मैरिज कोर्ट को अदुगी कोर्ट हाइना लेरिबा मयाम सिना मदुगी एक्टो मधु फॉलो तौरगा थब पांथोकनी डेवलपमेंट की बजेट सेमखिबा अदु तौगनी अदा तौगनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेमगनी उखुद अदु तौगनी तंबाक अदु तौगनी हाइबा मयाम दु कनाना तौगनी चीफ सेक्रेटरी अदुगी मखादा लेरिबा अखोई सर्वेंट सिंगसे मोइगी मथाउने अबसे अदुना अखोई असि मथाउसे तौददन लेरेबा अदु प्रजासु असि खंगदेबा अदुना अखोई फता बिउ मसे अखोई खंगद्रि फावबदि मणिपुर सुचाउ चौखलोय मणिपुर चौखट मानलोय इम्बालेंस अदुम ओइगनी चिंगदसु तमदसु मागी मागी तौनिंबा तौब ngमदन तौरिबा चटपसे कनाउंबा एमएलए न करी तवे क्रो निफु यंखै फंगबा याउरी कनाउंबा एमएलए दी मागी मफम केंद्र ददि मागी लोकल एमएलए फंडो क्रो अनि दु नतन करिमत फंगदबसु याउरी अदुगा कनाउंबा आईएएस ऑफिसर अमदी डीसी अमदी क्रो यंखैनी फुगी प्रोजेक्ट फंगबा याउरी कनाउंबा डीसी अमदी क्रो अनि हुमदिगी फंगदन लेरी कनाउंबा डिस्ट्रिक्ट खराददि करी तवे अमोय स्टाफ सिंग चाथनिंगाइसु लेते का हाइदना हाइबसु याउरी इवन स्टेशनरी सु लेते हाइबा याउरी कंप्यूटर सु सुदरी स्टाफ सु सुदरी हाइ याउरी कनाउंबा डिस्ट्रिक्ट खरा गुम मफमददि करी तौरे थबक तौफम लेता मी पुबान थलगा को अदुमाइना अखोइगिसे imbalance oikre balance oidaba maram nang sidi magi apamba tawningba tawba ngang satna chapadagi kari thoe mathang akhoi manipur da irang thoe kaire ai tongan gani nang chubule haibagi wakhan se lakpane ba punamak se akhoi मी बु यंगथिबगी फत्तबदगी तोंगान निंगबदगी नते हाइबसे अखोइगी ngasi प्रजाना लाइरि लैसे हाइरिबसिंगना अखोइ मणिपुर गी मीसिंगना मासे सिंगदबनी खंगदबनी प्रजाना मासे खंग कांदा करी तबताई अदुना मासे लेजिस्लेचर सिंगना लेजिस्लेचर गी मथाउ फजन तौबियु जुडिशरी सिंगदा लैबा जुडिशरी ना फजन मथाउ तौबियु अदुगा एग्जीक्यूटिव बॉडी दा लैबा एग्जीक्यूटिव तौगदबा सिंगदुना अमसेगी मथाउ फजन तौबियु अखोइदा ताया अहुम से लेयबको स्टेट लेजिस्लेचर हाईएस्ट बॉडी नि अदुगा जुडिशरी नि अदुगा एग्जीक्यूटिव बॉडी नि मसे मथाउसे फजाना तौबु कांदा मसे मपा ममा मचा अदुकुंबनेबको मसे ट्राइनिटी हादिसे अखोइ की क्रिश्चियन लोम द ट्राइनिटी हाइना चलेबको मसे लेजिस्लेचर अदुगा जुडिशरी अदुगा एग्जीक्यूटिव बॉडी से मथाउ फजाना तौबु कांदा अखोइ अमगा अमा यंथिनिंगाय लेते अखोइ अमगा अमा खन्ननिंगाय लेते अखोइ अमगा अमगा मरासिनिंगाय लेते अखोइ अमगा अमा नुंसिनिंगाय लेते चिंगदसु चिंगी मीनसु तमदा ब्लेम तौनिंगाय लेते तमगी मीनसु चिंगदा ब्लेम तौनिंगाय लेते लोइना चिंगदसु डीसी हाइबा लेरिबनी चिंगदसु एमएलए हाइबा लेरिबनी तौदबु मथाउदु सिस्टम दु चुमना चत्तबदेगी करियासे ओना तैनाबदा चखरेबा बॉल सानबा कांदा पोजीशन लानखरदी वॉलीबॉल सानबा कांदासु पोजीशन लानखरदी यादेबा जज नको रेफरी यादे अदुगा बॉल सानबा मदा मागी नसागी स्ट्राइकर ओइगदबदुना बैक द चखरबा बैक द लेगदबदुना ममांग चलदी गोल चंगोयाबा अखोइगी मणिपुर से बॉल फील्ड चंगलगा लेफ्ट विंग दा राइट विंग दा स्ट्राइकर कना अदुगा कैनोना बैकर को कना हाइबसे गोलकीपर न कना हाइबसे खंगदना मिक्स तौरगा गोलकीपर ना बॉल पुरगा चलमेबा अदुना गोल असोमदि मागी गोल दे वेकेंट तौखरेबा अदुना मीना बॉल इलाइलांड थाइजन खरेबा को अदुना सिस्टम से हाना चुमथोकदबनी हाइबसे आइना हानादेगी हाइबदो अदुने मदुगी सिस्टम चुमथोप ngमदर फावबदि अखोइ गुड गवर्नेंस हाइबे यादेबा गुड गवर्नेंस हाइबसे ngसे लेजिस्लेचर मथाउ बदन तौबा जुडिशरी मथाउ बदन तौबिबा अदुगा अखोइगी एग्जीक्यूटिव बॉडी न एग्जीक्यूटिव थौ बदन तौबिबा मसि पुनमक तौब कांदा अखोइ गुड गवर्नेंस ओइगदबनी ngsi SDO सिंग DC सिंग फ्री द थब तौब ngमदब लेयबा को मरमदी एमएलए सिंगना इन्वॉल्व तौदना डायरेक्टिव तौदना अथॉराइज तौ थ्रेट तौदना अमुका SDO DC सिंग लोइनमक तिनते खरादी अमुक सिंसियरिटी लेतेबा मोजो मोखैगी काकदा कानानिया मा खरा सेटनिंगाय मासि खरा कोटनिंगाय तौबदलमदगी पॉलिटिशियंस इन इन्वॉल्व तौरखिबा लेबा अदुगसाई कमिश्नर सेक्रेटरी द लेबा कमिश्नर सेक्रेटरी मयामना अफबा आइडिया मासि तौबन चुंगनी फगनेन अमु तौरसु मंत्री ना मादो माना पामदबा अदु तौगुनो आइना हाइबसे तौरो हाइता तौबा
अदुगा साइ मंत्री सिंगना एमएलए सिंगना आइडिया पुथोकदब चिंगी खंगदे तमगी केंद्र मागे मपा अपांब मयामदु असेंबली दम पुथोकदन ngang तौगदबदो अदुसु तौदब सोंद कन्वी तौवा अदुना क्वादी नकपदी अखोय चिंगदसु ले मसे चिंगी मीना खरा मु यामे चिंगी एमएलए सिंग आइना हाइगे मसे सावगनु एमएलए चही मंगा वेरगा असेंबली द वा मफोन ngang तम लोखिबा एमएलए मयाम यावग्रे अदु एरदी एमएलए माना एमएलए काबा एमएलए तौगे हाइना लापदु करिनो मैं एमएलए से मा खंगद्रे मो एमएलए हाइबसे मी तंखाना ए एलएम हाइना सुलेबको एमएलए हाइबसे एम ना होबने मेंबर ऑफ हाइबने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हाइबने एमएलए हाइबने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अदो हुजिक अखोयगी एमएलए आयामबसे यंगो हदा असेंबली लाप कांददी यंगो लापदसु वांगांग वेबसे व्हाट इज दिस मसिदी ngang मसिदी रूलिंग की ऑपोजिशन की वा लेते टॉपिक टू द बिल टू द आइगी आइडिया कंट्रीब्यूट शेयर तौगदबने लेपा की तमक ngangadabane aba पार्टी की नते aba मागी कनो की नते aba अदो ए अखोयदी रूलिंग दे यावबने ना सपोर्ट हमने वांगांग बा यादे हाइबा एमएलए म्याम सु यावरे aba मीना बिल पुथोबदु लालबा सारजो लालसु लाले ना दुम लेगदरो बिल पुथोबदु रूलिंग वगैरह वेरेरा मसी बिल सोयगनी हाइबा ताबनी ने सी इट इज द डिस्कशन प्लेटफॉर्म सी डिस्कशन की प्लेटफॉर्म ने अब अदोदी चुमदब मैम ngang ताई रूलिंग सपोर्ट तौर एमएलए चीफ मिनिस्टर मथक हाउस की लीडर ngang यादे है लेतेना हजिकी अखोगी एमएलए ऑनरेबल के रंजित ना अखोगी सुगनु की केंद्र ना पुथोकिब एग्जांपल अदुगी टॉपिक तो हाइरिबदो अचुंबो ओइब तारदे हयेंग रूलिंग द यावबो एमएलए अमना एसी करिगिनो अखोगी गवर्नमेंट से माइ थिरे करिगिनो चीफ मिनिस्टर ना तौरिबसे आइना असेंबली ना लाव चीफ मिनिस्टर ना को करी तौरग लैरिबा अदुगा पार्टी ना करी खल लैरिबा मासे इरांग लोइसंदबसे करिगिनो हाइबसे हाइबे आइना अदुगा मिसी एफएमआर फ्री रिजिम मूवमेंट को अखोय अमित शाह ना तौरनी हाइरे नागा सिंह ना पोस्ट तौरे अदोरदी एमएलए तो अखोय रूलिंग दो यावबनी हना ngangloi अदु करी की मरम ना मासे हना सेंगदबने मासे स्टेट ना हना नैनगदबनी स्टेट की मैटर सु यावी असे स्टेट की प्रॉब्लम ले नागा सिंह ना यादे याये वारिबु अला हाइबे नैनबे या मैटे सिंह एसटी नीरे मैटे के एमएलए सिंह मासे करिनो अबदु नैनबे याइना करी की नो असे नैनबे यादे असेंबली अदोरदी एमएलए दि टोपिरोबो एमएलए टोपिरो तो टोपिरो अदुगी मरमदा ममांग द एमएलए असेंबली फंबद सोयकिब मयाम लेबदिगी हंदकसु चिनादना चुमनगी सेंगी खावगी तमक थाव हानिंगाई तम बजेट पास तौर तोखरदी कानदेना हजि मणिपुर इशू बंग सारी असे असेंबली द नैदन लगदा द नैनगदबनो अदुना मदुगी इशू दु नैनददबिदा होरे जस्ट बजेट सेशन लेबनिना बजेट की अदुगी पास खत लौरग तोखरदरा हाइने अदु अरदि अखोगी एमएलए ओइबसिंग एमएलए हाइसे मा द नते को एमएलए अफब मयाम सु यावरे अहाइबे मयाम सु यावरे अदुबो सिस्टम सेना अचुंबन कनानो चुमदबन कनानो हैबन कनानो हैदब कयानो हाइसे खंगदरेबको अफब अचुंब मयाम यावरी अदुना मादुगी बिल मयाम मादुगी टॉपिक मयाम दु नैनदना जस्ट पैसा की बजेट की खरा तौरग लौब तारदे एमएलए टोपी माना एमएलए ओइबदुदि थाउगी चेंगी सेंखाउगी एमएलए ओइखरे हाइबसे मसे अखोइदि हाइनिंगेबो अदुबो कना मोइद चैरसु हाइरसु कनारो आइना हाइनिंगबुदि प्रजा मणिपुर की प्रजा सिंह तंबाक लेबा चिंग लेबा तंबाक सिंह हाइगन मिंगोन द ब्लेम तौगनु ना इसा हाना फाताओ ना इसा हाना डिसीजन लो ना इसा हाना खंगो नंगना हाना फात तादरगा प्रजा पब्लिक ना फात तादरगा एमएलए सिंह द मिनिस्टर सिंह द गवर्नमेंट दसु पुचै चैगनु आइना हाइनिंग नंगोंदगी थोपने माना तौरिबा माना तौबंगमलिबा माना थौना ले माना थौ साबिदरिबदु नंगना योंथोपनी प्रजा ने योंथोपनी हाइबसे ए हाइनिंगेबा अदुनने वोट लाप कांदा पैसा थादा बकांदा वोट पीबदो हे कोई चारिबनी अदुना ओन तैनारे असेंबली द करी ngangadabano एमएलए अमा की ड्यूटी करिनो आइसे एमएलए न खंगदरे अदुदि लूरे जुडिशरी द लेबो पोतुना जुडिशरी की मथाउ करिनो आइ खंगदरेदि लुद्रो एग्जीक्यूटिव बॉडी सिंग द लेबो एग्जीक्यूटिव मथाउ दु तौदरदि लेपा मांगदरो सिदि पोत लोइन मासमा लाक्सन बगे मसी मोय नुपी सिंग ग्रुप तुना का इमाय बे सिंग न तौरिबदो अंदा असेंबली सिदा अदुंबा पोतु तौबो यारोय फजना नाखै सिंगना तौफम थोपदु तौबियो हाइना हाइबा मालेना आइदि अदुमाइना थमजगे